rārahi is another kupu for kaha. Kua ngū te reo o te ahu o te reo. Kei te tino pauri mātou I tēnei wā I te mea e ai ki a mātou kaute, kua pupuri ngā akonga maha, ara iwa te kau mā ono oro, kua oti te kaupapa ia te wāhanga. So we negate kaite with kaore ite. Nō te wiki nei, I puta te whakataua te kāwanatanga, kua tangohia ngā pūtea 30 miriona I te kaupapa o te ahu o Te Reo Māori, hei hoko I ngā rauemi mō te pangarau. Kei te whakahea Lynne Harata Te Aika ki tērā whakatau. Ka reo te whakai ki ngā kōrero a te minita, me te kaunga o tō mātou nei hōtaka, he tangata whai whea ko mātou I te ao whakangungu kaiako, I te whare wānanga hoki, nā reira kua takahi te minita I tō mātou nei hōtaka kāre whiwhi tohu. Ko te tohu pai ki au ko te mātou matatau o te kaiako ki Te Reo Māori me te hāpore, me te taiao o tōna kura. Te pene a te kāko. Hawhai. I te tau 2020, I tukuna atu te kāwanatanga he kotahi rau miriona tāra mō te kaupapa o te ahu o te reo. He kaupapa hei whakakaha I te hunga kaiako e tui ana I te reo me ona tikanga ki roto I o rātou akoranga. E he ke ngā kaiako, ngā tumoaki, ngā kaimahi o ngā kura, ko tai atu, ko tai mai ki tēnei kaupapa te ahu o te reo, ki te whakapākari, a rātou reo Māori, me ona tikanga. To think that it will be replaced by workbooks, it's workbooks and maths, is extremely demoralising. Maths has probably always been a priority, as learning te reo should have been. And just because this is maybe considered newer, I don't understand. Ko Rowan Milburn te tumuaki o te puna o Waipapa, tērā e tukuna atu ana ngā kaiako e rua te kau ki te kaupapa o te ahu o te reo. To think that our te reo learning will be slowed down, it's going to be much more challenging. It is going to slow down the progress of that in our school, and I think about our Māori ākonga, that the impact that's going to have on them to hear less of their language. I can only guess that that's not a great feeling. Kōrero hō ki te... E ai ki a Te Aika, he tata ki te whāmano ngā tauira ki te ahu o te reo I te waipounamu nei, nā he nui ngā hua kua puta. Ka rongo te reo I ngā kura, ka rongo I ngā waiata, ka whakamahi rātou I ngā rauemi, e hāngai ana ki te taiao o tō rātou nei rohe. Tō mātou nei hōtaka, he raue ki ngā tūmoaki, ki ngā kai whakahaere o ngā pohanga reo. Kare he amu ahara nei kei te tino tautoko rātou I tō mātou nei hōtaka. Ke te kohirau te tamaiti. Heoi, ko te whakapae, ka whakakorea ētahi tūranga mahi o te kaupapa ki te waipounamu nei, o tira puta noa I Aotearoa. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ka reo e tū, ka pai.